Ćao ljudi, šta ima? Evo vas opet u Gambog Gamingu. Šta ću vam tako danas lepo pokazati? Pokazat ću vam kako ubaciti HUD GTA 5 u GTA San Andreas. E sad, da objasnimo šta je HUD. HUD vam je ona oružje što se okreću i donja mapa. Ali nije obična donja mapa, nego kad krenete s kolima ona vam pokazuje put i policija u krugu od toliko metara da ne može vas uhvati. Znači mod je mnogo dobar. Ovog puta vam neće trebati IMG editor 1.5. Znači samo da skinete ovaj HUD i imat ćete link u deskripciji, pa da počnemo. Nađite da vam instaliram GTA San Andreas, ja sam našao. Sad uđete u taj HUD, idete ovo prvo, ovo ništa dole, to su slike, ovo prvo, ovo prekopirate, odete kopiji. E sad, odete tamo gdje vam instaliram GTA San Andreas i desni klik paste. Yes. Evo, i sačekajte da vam se ovo prebacim. Polako sačekate. Sad odete u HUD, ovdje i ovo isto, copy i paste u GTA San Andreas, znači mnogo lako ubacuje, a mnogo dobijete. Yes, i plus kad spojite s nekom dobrom teksturom, evo prebačeno je, i plus kad spojite s nekom dobrom teksturom, s oružjima, s likovima, ispadne slična GTA 5. I eto, i to bi bilo to u današnjoj epizodi. Do sljedećeg viđenja, doviđenja!